Me mo bibia akwaba edeba emergency Ghana TV so me didi se bibia boko bibia hihye ye ene yesterday yensaka ewa hase no mekwa di asemu edi medwe ho kwa menti ase ebeba ne se na be ma okoware oba na eja wedu ho no na feidie be ma na ye na adwensi aware no ma no emmaso o ma hye date no bibia timi abaso isi abema na ye na adwensi onware biom Enintini yenseme nebe konya akwa video no abaye ba na di jimedie no ato subscribe na like na share so emfama afufron yenko ni ko video no emme asisia na safo wo mu no o mu so sa na ema ne so ema wo ba ne tiase na nso so oba no amfa be ma na asem no anya adwuma e kire se ti onya beduru hawi a waje penye so bi abene watena na awo mamu mienu na afiri be yem ho ade na mistiesie me kakra ma me ho aye akono na me ho aye fe na obi emu se o ya wade yi ya ne kama nso nka no ehuna na ase pai we na asem bia mpese mbusa me ntwawa no ababa awa no yenya ne ntie se one be ma na wo mienu no kwasem bi wo mu asa ne tie o ma wo mienu ababa no o ma di nkan ya wo se de na me chire mu mfitiase no me kan ye no nti anka ababa no de ehunu se mfumso bi ani hu se obekeka na no na obehye ne mo wei kakra na nso be ma ne se na safo enhye yiti asa na nti no odi wani kan a na bakan ebe won fie se na nke ehunu yidodo a ye friends yes dodo amode atena ne ba panyini no epetimi anya enfie nsia ne ba panyini no bra obenya mfie nsia na kuma no so enya kra no mfie mienu komiensen de kuma ne benya na me kra me sate si ese ababa wa no kra wasan fa afuro ababa ye kastai no mebusa ese edem nanso empie ntino bebre no ano ennim saa ne wobusa me ho asem ya me kire mi wonye ye na ababa na hye ne se da bi wontimi ne nyim enwumi ensa wa abra wonye ne ho ade yes ne beba no ho so no na wudu wa abra wonye ne ho ade de obesere no se wonye ne ho ade na afi efureni ena ho ye no ena ho ade ko be mu a akofa ensem we nyina abai nana megidi se woni be ma na di nkomo woni ne di nkomo wo hwa na dwene a owo botaye bi sinani so se ena edi animu no obesan back abaye oba ne ho ade mene ne kasa no woje tubu se one ne papa nyina akra no anka onu beba wonchen oba apa omunim se wotena se fiada a ensem bi se ya na Ghana for the bedan wo na odi ema wonum enu ntikura no omoje peni ese nkom beba ene emodu ba ko de ne nkom aba wakache na watching the kwan a wonfa so nanso born no ase papa no etia ne na echi kakra bi a wantimi ameduru enti wama wasere kwan se bre se patem no wobeba na mum abrantie ne nsem ne se so ababa no obusu apenti ne ho na nsem odetu ne nim se emane emfa ne ho saa se de wonsiesie ne ho enchechre no nyema a wonfa enye ne ho ansa na wade na baso so bedu saa dia ene obele ne ho ade se wantumi ne se ba se ya betwipon so yi kakra obeboni ti no aye ne ho se de agra ohu ye no a wodan ne ni ko ene de ene obesa dan ne ni akopiem na se we ne de no terms and conditions applied no ti me se na se ho na obeda de a ene awade ne ema so emfa ho ne mienu ne miensa ye no na kire se Ghana yenye bibi kwa titiri wuti se Ghana ha ye promotion emfa nse wa adwene mu se wa meet promotion nti ukwa ekwache wade ye say terms and conditions applied ebi na aba wade mu na ma lawyer for ni bi so asom ma lawyer for ni bi asomu a me hwe se menya won panyini no ono nso ne na twetwe nkomo na mmra mu gina so de be takra brantie no no nso so ma hwe angle obufri eba efiri se omosi wo gu ma no nyina nimu ase ya enye saa baba ne nko a
ɛno nti me pɛsɛ mehwɛ baabi a ɔmode mmara no bɛsuro ɔmode bɛtakra branteɛ no then nso yɛabɔ Ghanafoɔ amanneɛ ɛwɔ ho na nansi amame na wase pii na kwaso di asɛm ya chi ma me sɛ nea wo kan na asɛm wei no mahu sɛ minister atwe snap ne bodua me no ka sɛ na Abraham pa no wagegye adam so ɛsɛ die wasɔre atena sikinkrei adwa asɛm wei no ne ka paa de asat now me na ya sɛ wa me hunu sɛ nea me nka asɛm wei ye the phone lines ne betu ama wabam ansa ne akodi asɛm na ansa na no abadwafo agye adwa yenkonkotie memma yi abodefo miensa atena se asɛm wei no eye me yi asɛm Mrs. Beatrice Odua me pe oba ba akopɛ wa asɛm wei bi a me madwene no eye stagnant minister mami se asɛm wei emu ayo aso we me hia bodu ya ne shirapo emu aya minister aso we no na asam ne ma homete se o se matena manso pen sa aha manso anto krum na metena ye na krono mu bodi ne ye ba bia na me papa evangelism no kwasem ti manso mini manso akosi ofineja asaman enti manso de minim hopa na asem ne bom koto dem san se matena manso pen na before I remember myself so wrong hypocrisy does no my Ghana mudodo ye the religion adani hypocrites e wo man mo wohwe ensori bi a omo ayo mo holy sambi na yemfa we nyise nsa asomade ento ya no yenye wei saa de no ha o my Ghana hwe mame nka asem kire obi a wo hwe me na wo tie me awaresem eni nyamesom we gina ha na we gina ha eje se mo Abraham pra emme bia osofo a wo tie me ne tie asem ni yie obi a wade sam enye wasam take it or leave it awade sam ya busua sam bada na die ne ehunu asofo krampo play role ewa wadiem echa busua mintwa wano sofo bi okodi awade animu a ye did list ama be ma no no na ekosere nteso minti bi da me se na wo si oba pa wo si wasi oba kora pa no akobo ne sofo amane tele me sofo ansa sofo ntimi ka se ompene so nye ne papa na so ompene so sofo so ompene so nti no awura no won waaw so ye papa na bi mu nso ba wiase no na ono sofo no kora atwempana lady case asem no kora me tan so mo kwa asore edi doctrine krona wo use no na doctrine no enim se ababa wa na wonete won empena mu na mo twere ye bone eno de na doctrine ni eno ne nya bone make up ne ye bone chen adwamanbo sa na kire ma na eno an se na amene na sabia buru sabia nya no ye kiri kokwa ye di ni ba yo hwe ema mu ntie me se de matifia dream mi ntwa ntro nya hwe ye mema wo eduru brebi ne ye no twempra cha ne ye mpamu a excuses ene edi yiye ho ano se ye no twempra ne ye ntimi fa mu nwura wade mu a excuses no ene edi yiye ho ano ebetu basa brand ne awura na nantia for years one ne wo ma but the word awade na nkasa no ompana wade because bi musuban tio bi musuban no ye de mudi mutuo mumma bi musuban no ye de mudi achi kwa yi ase ko club wase nso mumma bi musuban ye de mudi achi ko club wase eko party ase sa ye wa baba bo ye no twempra ye hwe woni ma ye bi ni ya you can manage us ti ye ma o metena efie ye nkwa na nya ene yeso ye nka nkire o se de ekwe de ye nye ne ye no utwi fam a enti abrantie ya nkasa na awura no wompe no nemum mutum se de no na wo ebetum ba se oba no krampo de awade sem no tata no enti ne meye bibi na me de we aye excuse wagu oba na nimu ase wagu oba na na busua nyina animu ase hwe the state a lady ni be come sisi ya no emotional trauma obetimi akom no yan hwe obetimi anomadura wu kwasem minister ade na brantie na ye no hwe kanokore tire damfo en se damfo agro abrantie wo hia oba na wo peno a ka chen se ma me pew enkonko promise oba se me wow
eno no so when ni so a breach of contract nti sa ma me pe o sa me pe wa wo me pe no wa twempena ma oba hu so wo pe no ne na de da ene sa me ye sure sa nke ma nyina ampene nkodi be ma echi age na da sa me wale wo dabi ene se ma na ni ada ho nti na se snap ni pen suro nyame yo ni pen suro snap ete nyankopon enti ababa on se mimi busuani no a abrante na kere be fa suro afafom because a total disgrace to ababa wana busu ya kromu mrewafo nyina ne krom kokorafo nkwada chese won mo besi 207 fo nkra no mo ye mmobo mesi we wo be kom no e ka no kura course no ababa wana boss aka because be ma bie no be boss aka we a ode sa ne ma we be yi ne ho ano na e ma na bi nso no ye ka ko ha no ye ka ko ha hwe bema bia woni ni san bia no hunu ade a opene de on na we kura si aso waka kire o se ompe di da ko pena wo kwa ko ware no wanye makeup na ye dey na abran pa dey ye tu akrafo ye ntum woni fo ansem hunu na abran tere de na ye nsam fo na abran tere ba ye nka bi nkira baba wa no ye nka bi nkira baba wa no mi so timi ko bi wadi ase ye timi ya yo bia nti se efunu unim se akua ni wo be ko na afi wada ne bibi ye kwa wade na so no utim ko hia lady no kra se nyo no na o be wari enti ebi so a se do mo ya baba wa nanim sa no ye ni be tira abrante wo hu so no a e ko bi sa yo ni wo hu so yo no a wo bu sa so se nyo no a la dio kesi no hu dio kesi na din na minim sababa wanu su fi abaifo e de betani nanim abrante no su huru no wo hu se no a e de odi ko ababa wo so me kan bibia me chiri mehia batasem we die minister se ayi chiame asori agina ekura microphone egusa be ma se wo ba nti wo so wo ba be wa no wonie wo se da bi nya ono a agro na odi ana wani abro se mani brese wo ba be wa nya da bi nya ono a ya mpani ampa wa so nya ono a because one na ashed dem abunfum pa ababa wa na no tim ni so a tete ne na wo mienu no ba akokora ba e be ka wo miensa OHENENI no enya nim no a wo hu no a enti wontimi kwankwaji anim a enya no antum enya ono a obeboka enro ne ye ka sitie ho asem emma ne binye sitie sa hunade a ukunu no a wokwa no wope mi kofi abi jemti he me pani gie enti oba wontimi ne menyimani no me pacho mentimi nwaawo sa oba woni minishe no dabi ebi a wo pie opeso oba iluki ebi na duna me ma me ohini ne kan wo ba du tambia ba hyawo ma ukunu kakra ye de eferi o say ne ma no wade a no mo style nyina ayira say na funu samri oba ba si ya wade e wose otimi emia na topam no oba ware awina ne style nyina na sam ma Ghana ha say no ma dodo na anim atopabu meka bibia asama America no minim dia America Ghana ha ma bebre nim atopabu say ya ne be ma ehia no no na adwene ye ne say atopa ne gina be ma ne nko a nanso so wo ba no wo busia no 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 busia no na akwada wa ye say aye brakaku brak Friday my hey managers be try fancy my me chaso minister first na ye kan na branch na anya de but maybe mo so no ye hunu de be man ne nam na pe nipa bi say no wan we gu anim ase ebi asama o kan you take it for granted no kwasem and a mema say edu level bi say yempewa excuses na make am enya agoro ade ketuwa bi waso kura chinchim kura timi gina so jaawo enso osi anu waso na chinchim dadawo so enti emma pai ada wa no behunu sese waso no chinchim extra memma kwan ma obi ono no wonpe na wade bi awade no anase wonpe bra bi abo emfa wo ho fault bi e be yi ne ho ano sa enti abrantie no semra kwan so a yemfa ne mfa pa because we gu awura na anim ase minister nyamisra on so pa na abrampa sania na abrampa space no
asam no obi antena yie na ne nsa bo obi a ei Ewurade Ghana me say ade chini anti asem fofora yechi me kwa wale me yire afedie mi kokoduru ya ye say papa wo yiri na gina hoyi be ma se da bi adan ya waye makeup tia wade na nya amaso na Abraham pa se nyibre moy yo wasere nana ya medasi pi na me nche tiefo na yahwefo na mani abre kakra kwase se me wayim mase da fom jama so nyame adom akina me ye yi okumase boshan ye nyasem ketwa Elder Solomon Kwame Nkrumah kwase busua no mabusua pani no oh mabusua pani na nti nyame adom a kina mewo nyame mewo boshan boshan station wa ani ye wol ma yi na OHENENI se na yebeba ho yenka abeba na asem ni bi kan bia nana ya yeti ye ka asemi na me honhunu se ye ubuafu be ya pai ewiase yenka no krenche nipa nana ya make up se ye ka ho asem yenimu wa yenimu ana ye you make up se den na ye nana ya na eba me hu se nana ya na eba bi odi opa yemfa mole ni nyina anye wanim na wani kusu akra anyira me wa hyensu di bia me de behum se nana ya ani kwase krache no se ni hunu no ai na yusu obedi ana wadi ompa awura no na no ompa so obeka akire no ana awura no pesu ogina so se ye nware no ana wa force no na wa se ne be ba be ye ne sa awa be nkrofo be kasa na wo wi be me ho nana ya asori akrache ne kono wo sanki nya aso ni din wo na me ntimi mfantu na ya hwe tie enti mfantu dwa se nsem a wo kan nyina chese na sori enhyehyeye enti na o se ma onye makeup so mfanwi ntu ati so fine ye ni se tworo ne wom ya kasi ye nimu ane eboa se ye mfanwi ntu ayetrinwi so ye ni ntete ye mfa bi nka wana anya sa ene nkofa bi foforo bi ma meka onipadua ye nim oni ne kan yate ba dia me pese me gina so a man nyina nsore na se court kro mu nyina mfa danger mu omuti mfa krachi nko sense wa bu man nyina ni ase ne se asore ya gitum asore nhyehyeye ye nhyehyeye ye nyame mu nhyehyeye dia ye di so adwamammo ubo pe wase nyankopon so dan efi se nyankopon ti ye mu ana odi se nipadua no ebo adwamanti wase no kra awo apepepe wodi mi na ya hwa media me pesa me kano se kachiri na busuafo ti omu ntie ni ye omu wa sem papa bia omu ntie koto nkoka ebi tare na ya hwe etan na entertain na odi aguso no ya ti ase se manso wo mpe we bi na ya wo mpe bi sabi se wadwiri mu da ho no free se nyamesom ana wo sum se dache ope heavy akwa krache ne nei mebula tene mimi bula ten minyina ten da se krache ne so nyamsom ni na so nse se ye kire se ense so odi nyi twetwa nani no odi bi so ne ntri so no odi makeups ye nanim enti wonpo oba na me pese me kache krache nzo okwase api okwase api na ya sore panya me si okwase api ya so penyi me na me kete o se na ya me si okwase api me si awia me nto sabe ba kokora kwase apani watimine na danyem ba ko mienu dia to so miesa he ne yam wagimi make up nti kache ne me kami bia se me nana ya se me ofiri me fia ho se awura ne firi me fia kate me kami bia zenka enye so ne na mo a wodi mna nto asem ka positive achi na yede ne komna nim na onu kate ne so si opehevi akwa asofo nyina ntie ese so di wai kauti sa so ya bema na so di bible ni tete so a enyuti metrimfu mo obogi semfu na se rasta na abeyo se hwayo pani bia wo ba onwumoko Israel ba no hunu se ye yeti boni ko ni edie eti nei wa ye rasta wodi tojom eya so onwum so no woto eti wonu zuzu okobu nsem jema na eti krate no minyina tan okobu nsem jem straight efise so watimi anyem ba ko mienu ama kwase ampani
won se obi ko be obi ho dia wonyem da na te say no na abrampa abaye yi senka ofa asene na nka abede nana ya me say ma me ka no krankyire nipa na nipa ntiase enipa anigye ewa awadem ye dakrope mo ye nware mienu ane ye nware miensa ofa no kwasa se mfamfiri onko akoda yi be ware ni day eye day ba kope so ne no won hye no aka kire ne kura na sebi e mati se kosua efiri hire ho pai na abrampa me kura mpo de na de ami susu ne say ebi a wokoye no waye makeup wo de ni fam fichira ebi a ma me kokoro na wa wonim ko ma me no ye den bibia nkyere se boba be ka se wonye nana ya oni na ka ne dem ma wede yate awura na buso wonwie na fira no tena se awura ma so nsi se no me kan no wanti ana sa eya nti watimi ahwenya me anim abeye wura ma so mpedifo na nana ya me ka se asofo ba wade mu nye yie beti duru ba bi asofo ni bi nwe yie aso nsi se ye no doso ense se ye se wa asori e wa awade ho obi so ti asom ne ho kire no sofu diska woni ne yire ne ma ene die wa bro bi tim to college hia no ye man 1000 cities akobetim dia adwuma ende e fan council je se ye ho se be man din de Frederick Boache se Boache ya dom nyasa so aje we ni so Boache ya dom nyasa she nana ya hwe wiase ho nipa bia wo ya de ahwe ye o na se me ne Boache ejama so me ne Boache kavi ya yini frizo nefa ranu fa video no to so said you see kan na e ka se Boache ya dom na se horom no semme no Boache ya dom no on se marketing manager if you are marketing manager na Boache oya me yonko o de Boache ya dom na ono de ne Isaac na we so ye Frederick when was it there Frederick when you bro for din no Frederick yeah e di ko wache de keka ko no odi Boache no mo ene krati na gumani mu ase ene Boache fu nyina nsore Boache fu no na Boache mesre we buru ba bia wo bia no akwana gumani mu ase nana ya hwe mese krati no opa woni ne papa ensori sesi yi wo mu kopanya nsasem enkanche oba na busua hwe oba no mese ne nkwa akakura ni sua ade wo anim blase onse krokituam nana ya utwa ho abesa besi wati enti awura no owura fom ana owura fa wiem me de abrewa we kura ne ma se ade opagya plastic chair no abrewa no kura plastic chair no nana ya nana ya yenka se awade nhihye ye no eni ho but tro no ema yehunu se se wo hia wo ba na se wo pena kofie kotu ni trin sa fama ebusua fa minimisa so bi ho mo kan yempensa nana ya ensa ya ye gina wade mema nipa bi ntiase eno kra na abrampa wakai me kra matro kra de question mark esi ho mamem amamre ya amamre ati me be kire wo mo ase ensa no eya no mo feel si ye de ye nom enam pesa me kire wo mo ase kire mu e nana ya we mpani tenance no omunya nkwasiafo o de nti eje nsa omahu se ajiska sisi ye be chi ye be di no kwase ebesa sika ne eji amini eja manso ti ei so bi be ye ba bia na ye wo fase bi won ade a si de be si adwam tu eja man says can no crash so nche den edoso eja manso fa na mafa afinu mu gina fi ohwehwe amini eja manso omu hwe ba bi ye hu ye yakudi betensa no empani adwene ne se ya be ye ya se wa ho ade ya gi ato ho debi ebi ana veloso kwa wade ye fie no friko ne edensa no akọje ono so awade obi so ba ne asan agi ato na na ya wote de meka no ana amamre mu no empani nim se ye nananom o mabakọ udim fa diane nkwasi ye ana nsaguo nya nsaguo nko ana ewo tworo nim utim de natie kuragu nsa enwo ensuo ni nyina de gunsa ye de mana nanom sa na pese mani pa hu eti se ye je nsa na eduru ba bi a daboni bi no ofa wo fie ye je ye de akomo no ne maame de on ye de akoma no owura nkonya dama na se ba bi obompa ya
sana asante ana kan for ya mamre no ana making na odi agunsa asre kwa ahosan e de ma abusua no enti na mpanifo gye e de to ho enne yesi kristosom ye nyina ye gitum ye kwa asore enti odi ye niska waye na me pese me hunu se some makeups no sebe na ye di ade anti die na nesesa e wo ba no he na ya minim se na the marks abetare na nimu na ya he ade ba kwa me pese me mani pa bi so ti ase ne se na ya wakọ wedding bia kobia atia vero ogina hai ote ya ise duru ba bi na vero duru so okoware a na ya omu wo fom bi me kan kra kire wo mu wo de be hye na chi ese atare se de be ya na tu be hurukuru ne be hu ze eno so e na ya ene enya hebese eno so eti krati dia na me pese me hunu ni se lazy awura ne pamoi eno wo se sa de ni bi wase eno wo se busu a ene de ne yire to ya kesi ndia ya nyaza on kwase adwina woni tirim yire wo form e de je fans ene ye na ya me se ya di nyame sumu chechire ya nwa maniema bi wo no mo a ya nhwe yi a na ya ebe se niema kura he krati no pana no mpa awura no na wantimi makeups ni intimacy san awade no hwe se maka kire se ya so nhye mpe na so pani ni sofo no o ma hunu se wotia so no no o twempra na wa wo ba kwa humienu asanyam na ya anyim onyim ya wanyim no ye no wade kwa ene ma mu se be ma ni tiri ni fie na adwiri ni fie yo ba humienu ama wasa wo de mienu no de na ya mistake la de awo eti nyansa ba utirim so be wa no no edi ejiro so ba se ansa no wa ye no wade akane ma no nwie na tu ni din akra ni din na ye ne ho ade ni efiri se wo fira dwamammo nim na wo ba but se sia ya wo ye ne ho ade a wonyem no wo da so da ti adwamanim eye nkwase adwene na da so da wo utirim ade na gu manyina ni mu asesa me das na abram pa awurade nyankopɔ me das bosuofo me pa chawo mu ye bosuo mo horo kaya pump na amode horo kai ho na abram pa hiti gimu de begu ne so ma ojo sani asem na hye no no ano odin eja mame we wo fa ase a kadi asem pa na abeka se ya mimi me wo fa ase ne awura na anka sama meka ana ya medase aminchi amatiefo se si ami ko kejete o mo twahia mo me ko mama Patricia ehon me chia bebre na me dana sesun so hwe me saa so na me chia emianka saa me wo faase moda me chia no ena solo eno mo wo dwuma mo nyina me chia o bebre awie maame asem a beto ho no eya sem bia pelifo ka sem se aye bese pan ne ko na abai etase ne benyansafo no kwasem ka ye kan nyina no sabio ye kan ye ni abre be ma no so eye no kore because pelifo ka sem bi se de okwahwe a wanfa na ma mefie oni yedi na tem because o me ye de ye ni to so se o kwahwe aba en wanfa na ma mantie bia ne da daja sa ti oni ebedi watam be ma no me ba bi kakra a me di brem be ma no ne se abra wo no oba na hyase wa wade yim no oba no wo dresse e na wo kofa no no oboniti e na wo kofa no sabe mo were ni oya ketesi alo kwa de no osiesie ne ho e na ma wo ni je ne ho a wo fa no na ho ofenti laugh wa oboniti anu ti na ma wo hu no because e ma ya bebre do so wo kurom ho e no no na ko hu kofa no enne kodrum pempen so bi a sabe wonna wo ba ko wo mienu ne kodru ba bi hu se da bi afedie na te wani so se ompe no na wo pe bibia gina so ne bum wo ba ne hye no se mi wura ya me ho ade na me no watena che de miminim ne se de nti ama ba me na tuma ye sa ne se aware ye no e ka na e ba ne ba man ne sikanim ko nya sa ho mame me kwa kwasra wade ya ba fie nam no oba be bobra en matim bottom sika be 100 million sa sam de koy oba ho ade nam de na ba fie ma hye sa anya ma we nyina awie wo mo etechira ba wa frefre me ka se wa fari what ya say ma fre mini ne mese abetechi on to fre nini ne se abetechire en na fufu ofri afa ne afa ba na afa de ye de me yire be kire me am se nyi wo no na so ni ho anane na atwa anane ho ba bia didam da bi enya no kore enhye bia no be ma no mpe wo ba ne eye enhye se wo so won wale no nti
and we said Debbie, and yes, I am a minisco. This other woman, dear. Sabedame so na ye hu so wa ware me ne de meye no de pa bibia gina so nti no de ko gina makers ne so say o me yiri ya o de le ba nye wo no a na sa me yiri no ya tuntum e de no ada ne kokko eno na me keka na me kofi amama pa te say wo fa ha me de ne ka sen ka auto sebe so na Abraham pa kura ka bi hwe Bible kura ka wo sis je kwase ase no fa kwase ama no wasi de kwasia ese no fa kwasia ma no na Bible na so asa aka se kwasia nye se wati ase enti de wagimi ni wagimi ene de onyimi yensu nyimi sabe saade wei wuyi ni pa ba duo no agina ho na aka che so mo nka ho asema e be ka che so be ma no woni tiri so woti da go ntumi nye saade ba sabre obi so odwen ho se se e wo so oba de utie de awukunu ka na we tie de me kunu ka senti nyanyam bia no me that day na wo de me wo be ware me no ti that day no ankasa pa no e de be na teach ma se mesiesie me kakra entimi be ma no bibisa no abena wo ba ni yanko unity ana ya unity ama no edo fiti yana ntiru na bodu sese fu na no de be gina se me be gya ware ntime yire so nya the same thing e ma me na Jamaica fo mi nkro mo wale asenye de abako chichiri niti oh enti woni ma bi ho no ma sabe enti de ada bia meka me se asem bi ho no ma ya wo ka chire ni pada se ne ye nto sabe ana me pa acha wo da bi e so yifiro na kan straight ni pa kro dwunu mu se ade wo ya me ye se nkene se ni pa no ya me fele fo na saade we kura ja me bisa saade we si ya be ma ne ka se enye obe ya no enti ni nkrofo mu di na chi panyi bia ntimi afra no fa na nyina ba bi se o sakwabna chati o yede dia ba de na o yen sa no ya ntuma ka bia nchire na mini ni mesenso me ka je o so o mo nsale no o so asale yo ye di akire ye de ko na me ka sa so fo nkwa na di na chi ko jiri papa nko bi na me nka sei bi ko ne papa ko bi pa na asem we si jiri papa ko bi enti sofo so pa so o so da sore na enti sofo na yiri won siesie ne ho ana yo na sabe mpredu asa sabe woma mitun se yeso mo mfa nwi nto anwi so ye deeper life for anso mo kura no wom shape wom tim mo wotum say yes obey ya wo obey wa yi ni tiri kama wa dress what dey me kira so wom kura wom tum sa hosiesie ye na ye dan a wo de osofo se sa de we ma nyanti no wagina so na wotumi ka sa asem we na bibisa se nyanyam bia no sansem ye kan ni na so no ebetuma duru ba bi so a na ye kan ho humfam so a na ba bi so ye adwuma chiremwe wo ba no enti me pa kire se be ma no woni ntra kura so mo twa be 10 years e betimi abasa ana 10 years no kura nko wo mo twempra be 10 years anza na wo be ware ana nkwada kakra wo be enti me de wo ma ntra kura 15 years wo matena ana dakrope na hunu wo yire nim na yire nim adane efie be mu ni na busua be ni dane nantwie wadan nantwie wo huna ana be ye do oba ne ba no ni nyam bia bucket bi butu nanim no hu se da bi nyam yiri ya awon tin sam bi ho no ma ye ka no blame wo ho no mo nanso no blame so ba bi so wo honhom mu famu a esasa be nkiye nyam pelifuo bi no wo so saa de we saa busua pani na oba le firi ni fie no won tiri nansi fam no hwe saa de me saa de we pa bom de enya de pa wobal ba bia wo gina sesi ya no onyina ne ye na we kro ni remfide o mi kwa fie we afie na ya ba ware oba ya nya ya de ni fie kaka ye ja sa fie we na wo komu me kom omumma kra din ye de kra ko so a o re akwasi ma me na ye ne papa be no ho ade a ye ja no esei na sa akoyi wo ba so a awade en kran ga wunya bi enti sam na ye ka no nyanya bia me sra busua pani won sore no fari nansi fom wonya bibi fa ho na be yensen na ya bi amabusua no daache me da tie fuas me da se yenkwa ahoma ne so tew na sabre nyum za ahwefo ne atiefuo nyina ye krado se asem we die bisi kro we yesi nya asem hwe wo de ma ye nti ye ka ne se ya wan hwe ya wo be ka ne a wo pe bia me make up a me ma ye kakra bi o kakra bi enti masesa hello me pacho good afternoon me pacho me hu yo pacho nso oko yo pacho me entie wa wi yi pacho asam na mo
Mata me now ba me no what wa ba ku mi ne e bi asa ta mo na ma ne e nkwa e na bi o ko tire nje e ade se pa to ti ni me ba cho yeti o e na wo ko sa e ti ka de we fo to ano se ade we me re ni enti me na me do me no na ti ade we make up. Me ba cho kwane sabra biem ni ente won kan ye. Hello, good afternoon. Hello. Me pa cho me enti we. Pa cho. Bana. On to kuno bale ai to ai make up wa. What manager no. Okay. Person e bi say. Bana na hu no bana onye ne make up ya bana. Ada say. That man of look at that man, yes, no, it's your promotion. Yeah, let's do it. Sir, I am home watching. Question. Let us have it and the bar, the shed, and in my mind, that yo, medase. Yet you chromo heyana, mammy for bay, you be bet now. Abe fontin fidie so ne fidia kese ahodo aso ano mo yes makeup every bronsam nanso ene kwahesa ama mefuo yi ameka o masem yi wo mo ye makeup wo Ghana ha wo beka se wono mo aye abrofo Beyonce ene Rihanna mo wo beka se chese wo beka se makeup fo na ahye da ye masa ama mefuo yi ameka yi eyes kasam ana eye adwene no. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. What about Pampa Chomi and Tio? Mr. Sompa FM Nkomo. You man Benewa Casa. Radio Michiam. Ya Joshua. Na Mijidi Savia Berman. We two by first point Tinibo. And I'm Mijidi Savia soften so born, be fair so on found quiet I phone. Every time Roman point your quiet phobia. Soften so on period and into all ban on a DJ neighbor, that lumber new make our fata on his annual. So for the or ban, sir, or catch on some money more if we are seeing no more gospel and walk over San dear. So we money, one name call for buying Wafu or buyer or see what boss if we are seeing no San dear. So for no call you. Then obo be man be sia na odi koya from Jimmy Gidi Savia. So for no musika wo. Me man so munya abosia ye bokoya ye fro. Na wade e odi sika ko wura mu e mabiom. Kwaje sofo ho bosia ko ware Obama sofo be control senia wo pese wa wade esiye. Hello, good afternoon. Good afternoon, Nana. Mira me pa so me entie we. Yo, Nana, me chia when I was for ni titu Nana Menta Abraham. Yo. And Papa back on our account. Eja Manson. Amo ye juma, Eja Manson, ye do. Mammy comments on Nana Yashe. No cray back, okay. Me ni di kaino, Ababa one, a woman say, the book by man and Brasso. Now so, Berman or Konya or de Ababa one in a business person. The book Ababa on any more say, I may give a campus channel. Then I say, I grant you say, now sorry, Mara 80, that make up now, no program. Now, I am my Berman to New York, say, Treconco, or say, in year, you know, on one so say, and say, yet. Let me any Ababa watching over 6 years. Oh. Now, when I trim plan or top one can't tell say a Jamamo and Yana. Let me a gym wire sign on Minara. Now, who can why the makeup and also won't say, what's up on say, what's your impair? Let's have about an every nurse. What would be dinner? Then you're such a weird and yet for what you're drinking, we didn't be here. I can say you are. Now, with Yaman, what's signing your fair, you do everything about we. Me and Canadian didn't be here, or I. And a giver financial so. No, you didn't trust me, madam. Menso me da se pa OHENENI. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira me pa cho me entie we. Me pa cho me chami ya Joshua.
me be the family and so to watch ana akoti baako okay ni yani retire DJ we bra family ne okay ma me dia me ke a che kura ya 1 minute okay ma din tiri na asma maka me tiesa number 1 ya me na go mo ma ota o kas mo ka pa no ka se bi se wani wa ba nan nan ana ya ta kwa kwa oye ya mi won pe kwa ya sam ana na mi bu so fo na mi so tani se ni ma so so ko ni pa ba na ne ko mo chi e ti no e ta no ba na no en kan tro dia yen ko yen ti no mi ni so fo na nyanko pempe asisire ene migration no na de yani se obare de migration ni pani but you can say the obare de migration but you na accident na ontuma ani sofna ani aso wo mo no enti ani ma ya ni israel e ka poso ni di emi di ni ko sa ba wo ni papa me say wo ben me say ya atwan me kan ibj di etu kwotena yi mali bo be se baba wo di me tuna ware no o so ka ka so finance ye pon am bo so fun o ka so so ka so le se me ta life do me ta life do di e di one play hey so you want to so no ba no mo chin tuna hey enti mame ya me enti amo ya me na bi amo ni wase na na branta ya mi flaw ni sa di de mi flaw mo ma me ka bi le ma ya da se mo kura mi ka mi le obi tiri so ni ti abuda ami ra so nsha so papa so for ya da se asem we pa e di hello good afternoon me pa cho mi ente won kan ente wo kasa hello emei aha fe ni ate won kan hello me pa cho kasa o me pa cho good afternoon boss me pa cho da azim na wala mo sa azim na e wala mo enye azim keto kura so se ko walu na ko walu bi na o be ma na wa chire bi o se ompe na oba ne je chenchina eno na mere se o pozo na de o wale ge na ye obechi awale ni mu no enya dem ketwa na osusu se de na nke betumi asie so oba na mu be ma no eji be ma no je nko odo oba ne family kwan so na me pa cho wo kwa asore ben me ko CAC me pa cho CAC ma no ya na wonum ye makeup ate ye peno no ba ono le dia ono zo peno no on pe nti na nke wo so odi na hyede so aha ono le dia ono peno no ba me dia ma me misa wasem we nti nyinsa ni awo ba mu no ususu se still na makeup ni nti ma na ware ababa wa no awale no uti o reporter na de o kan no ede owi me no ko be ma ni nche no busa no de se makeup no bi jaya o be sa be wale no yo ye da se on so watch your wadwene ye da se hello good afternoon Mira me pa chao mi entie wa wie yi oh me pa chao yes friend na yo you nana na kakra mi waka se o yire na o mpna e fan kwati afo adampo a de le resource a winya o ko wale e woni mo nyamda o be mana wo wale uno e tinfiri o se ntewi sa wona ko fona o ma committee no o ma ware no mo problem o o ma anade na o ni ko fie no o ma de se o oye nyahwe enaye enenye te tu susu se na mfo na tu oba ne fo ma ne koye makeup no yeah won pe intino me kun se nimpe eye me ni kun ene ko ware
adwene popo bia nka mo bia adwene bia no ikwate ba wade no enti no mo ya wo se wo ye enya fi na wo ye nko entresi na ku ti mo chi ba ko ye adiwo enu gwate ne bai wona ko so mpo fi yo ye da se enti na che se obandi oye nka oni ne namfofo achi se ne namfo afutuo no watie ena wakoye make up wakuti na je no class ya be no enti wona na ni so dem man se wo jaye obeba be ye no de simple as ABCD yo ye da se hello good afternoon you try to work ra na enko case ne so good afternoon my dear Mira me ba to yenti o ami eni mo titubo aya ya do kusa ya da se me pasa me caso de that mo no ba kana me shi se ka pesa so mo number 1 I was a shebe mo mo age and oba no so age okay but we team fa age no ye bit na compare but I have na me be na so ke so fi just ke se fi akra okay oni e to mo Africa e bi la shi bi usum e ku se pe yo ku se dia boy mo na be se ani ne wo anteno oni afi na ko fe so bu ni ke wo ni ni ye wo mo no to be che tu e mi sira mo ni na yo abantu na e point space e wo e je ye because u tu e bi mo ni na che ke ye che che ya me pe ke as se ni yo ni ke ni ko na me no su ke ya branche ya ba branche ya ba da o ti mi kan chen chen no ba no be ko fa ani fun mi dra meda se also funya mi sha pa se wo so ba so na age ya se ma papa so fo akofa be me pam cho mo mi ani case nwie age ya papa ya akofa be me o me ma wo de ma mo 30 seconds case aba age ya se nwie ode abe hwe wutimi ko hia be ma bi no 50 years ubetimi asan hia be ma bi o 25 sabi na na dwene mu dosene de wanya 50 years enti me de age pa de midru ba bi ansa na me te sa asem na se na Abraham Pasima na aiko nana ya hwe me de me wiase masem ye tititia krache no me se reporter no ho no mo a on san konko kanche ne se na Abraham Pase se me wo faase na ene kam ne nyine be wura fom me do nyankopon he nana ya hwe me masem a me gina so ne se boni bei na ye boni se ne se obanyem wo bansa no akoye no ho ade yo bro hu tie se wo se wakana sem wa ni so se be ma ne se de ompe who are you na ashade a be ma no we ya ashade we nya sase we ya sembe de nyame sha be ma ne se wonye wo woni so no otimi di so ana nyankopon bufu ina ana pani bi agina afidie so se bo se nyina na nyankopon di so a anka yi ehihi asore anko mbeti ba ko heavy ni bi me de me mo aso bi adi nana ya me secret no dem person manity ase ne se nyame som ye obianga se nyame som ye na me pese me manity ase eni na busuafo no mo mutie ekeka se wani na se dia abeba na ni so wanwan ne se me se awura no wodie mienu na anyem no na mo bodwama na anim Kristo Matias ye na nim Kristo nti wodie na woti wiase se ye bo wiase nyuma nye awie ya se so na anam awie ya se ana wonam na de me pese mabe manity ase ne se mienu no na wonim wiase woti wiase etu nim nyame ayese emema ni bi omudi nkomo se me de me oba bu ne nsa me ma ne nya aduane ma me enu no yemfa no nto nchen so ofa nchen na meat pie we obu ne nsa be de wahu me pa cha meat pie ra akohwe ni pioto enu yo no anasema eya na nkrofo bi kan sem bi wo kro we mu a ho eji cha ba akodi die ase bi ne laleba nom ko ahwe mu pioto mu hwe se anokwasem so mo nyoy nana ya de me fa no mu na me ken ketuam na mi nana ya hwe me se bema no so opatemu si yemu na ten a ehonum no wanyem wo ba na o se ko ne ho ade no nyakupo betua ne ka no krampo ye je okwase abuo sika me se wenye kwase abuo sika be de ndie eye nyame na tua ne ka de me pese me ka ne se nyame be tua ne ka senum kwase awogu bebai
Any man in ano, some say, one to me uncle John to anyame. Na so gyina ho, na ya, Messia say onye se case wa, kasem we say ya di bewie. Aka di bewie. Eya me ya so my lady ni ha. Aka di bewie. Na bra party. Aka di bewie. Na ya me say ya di bewie. Aka me ko ba say, sebi, ukodi oba, ene na nyem. Na ya, wanyem no, asa akopama ifrata ya se no, so wa ye make up in tea. Na ya me fake to be so. Me ko kwawu ekoye MC nana ya wiase nipa de obeye bia de obedua no ubeka ka tiri nyame na agu na ni mase no ekrase ni me ko kwawu da Pentecost da mabodi din maboso ni din wo kwawu ko je tire me ko kwaye MC nya wie fie de ya babonti Easter brenzuo to wana si Easter brenzuo timito na me wo kwawu bonti so ya se belu eni champagne eni mehim na go kra me je fidie yi me de hello testing me testing and am say mama yanyum nye de anyum aso anyum si so Pentecost anyum yi adam de kuno mo dada mo ana no mo de siaw na be yi diasa no diasa mo won sana ne ma me aba miura se me be wonyum o me ban wonyem edu mani gina ho sa be nta wonyem se selefu ya keto wo se be gina ne nufum there be plenty company for na ya ma me ne cancer ne che me Kenya me nyina ye som no ani 30 minutes me nim ba bia mfama ne fire gugro canopy na wiem na we na ma ne nsuo kadia ba ko ti sei People ne manfo dibli kiri we di enyaze obi na dwane yo ensuo no nyame atie omuka ama sese wo ye no ho hwenye ye afre champagne me ton ba ko 50 pesos kra ye to Fred dance ya boka eti sakati enye jimi so be sum nyame a sum nyame wo no kware mu eni kwase ade sa ko adwaman ukodi oba na yanyo ko bo adwaman ukodi ba eni ni nyim no kopoma ifratari ase no se me be 2 3 sa se mo ye makers e di year 23 menwaro wajimi kati ni me kan bibia se na ya me se se me wo fa senia awurade nyankopon minister na Abraham pa ejabo wa beti mame minister before I me sorry no mame nka aseminche ye churches no se ebere bi atwamu ye se obiti asori mu na okobọ dwaman a na yetu na sen ye na hyebon samonsa me saade na omoye sa na ya na ase kire saade na omoye no me kofia bi je me nko ame na omonya gene because ye kwabonten ekoprichi kopa sebe basifo ahyewfo wi numfo so ombra nyame fie ne yemwa wo mo no muhunu Kristo na obi ti Kristo fie kobọ dwaman a ne yapam na sia bonten yen kodipa ne nchen kura nkobusa ne se ekwa beso na asafo no betimi aboa wo ese bronsam nche nanwe saade we ama nipa bebre ye pam omu sia bonten o mantimi ama asore dem bi ato omu sintidua enti asore no se de bi mo aye niema chenchene no yen hwe ne ye ena mai gu asore mu wanyinse ye gube 7 because on pese e betu na kwasi ada bia okura mic etonyum eyade a eha dwene afi obewura wade mu no na ye problem yenya bi enti asofo ye sremu ye hwe ye decisions bi ye ene ye doctrines bi ye because say the wiase kono ya hwe ya the doctrine be say nipa o akwada be ya abortion o ma obewu because o pese ye na ifro wa asore onyinsen na oni bema bia ye be pam no nti ye hwe the mechanisms wi a ye betimi de gu ho a ebe ma ye members no mo asore ni mu no omo so welfare betimi ahia ye na abrante ne de emse menu no maka bia ade na wo ye na ntwa ye kra na ni nyina ko be wi church doctrines nkwasem church doctrines and we so wo hwe se de na obi trotto platform no se ne sofo ebe hye kawa wo asore ane na wade ase o se yabo ewiase nwumo honti no ai afri hon moko na ewiase no ono no de oti wiem ya boda de lumba nyom
tinebu afu so these are niema hypocrisy is too much. Minister Mbusame was saying to say Israel no near the sa no more the ye because we to ambeba ni to akese e Israel for so ya Ghana hanyame adom bibi sa ma ye so a ya yesi ye kopi omo no nti ukọ ho no mo ajiu for say na ye omo ye na so how dey me sorry ma me true challenge ma Ghana for from A to Z why na se we nyame sum ni papa say na Yesu aba ono wo ko bi why you can't create pa I saw them work politics obi twa sika e dey agi position eti enkrofo bi wo mu lead ye na o ma ye niam chenchen e ma youth na ebre no why na se na yi Yesu aba obeko bi yo bibini bi anko heaven so for ya so for ya odi pedua ne kotodwe wie ya no osi puppet so a wa ye say ye ka bone asem bone a wadi nya bone ketwa waji kotodwe ni pedua waji age da so si puppet so ye say ye ka bone ye dey friend attorney general so waji kotodwe ni pedua no so de kwa akoma attorney nurse attorney ahwe agomra ni mu abo ade se waji a ono ana wie enti yanso ye preach wa so dem na ye gina so ne ye hwe na pampamu a we pray we o se attorney na te wo no so for attorney eja fi yesi ne enko case ne yo ma me da se on se da bia ye kasa sabe mpredu yasan se wo kwa amamre mu a ya na sabe na nanom som ye ntumi modin sa ba Christopher da bia dwom compare bone se de be nti nyankopon na ye di na chi ne se ye di na chi dia ye nsua ne ye sabe mi ame ne woni bie se ye bone di a ye ntu ye nsan se osofo nso ye bone di a ye mompa ye manse de ye obefiri ho ba ye member na ye wom de ye ni asori nkonwa na ye pe ndi na da bia ye tu ye sen no ade o ye akoso no sabe o da bia de me kan se oba na bia wo gina no wonya sabe awofo no ntantam sade be ya da bia no obetumi di bia tu no hofo because abeya nsan na ho bia mana be ma ne ware ne kura asre ya di ni tirimu dam edie be nti na me de me kwa ware ye na ma ye bibia wi dam di free dam o ba ma me kuna ageme no me kunu ka chem say on ware because makeups adanya yankase na nan musumu adanya yankase sabe muslim musumu adanya ya se Christosum chirese ana ma sori chirese we ko enye Christosum na sori ya wose na sori chirese sofu na ahye sa mara na ma no na sofu na ofiri trose mu se ne o kan trose mu no hunu se yenye sa o kan trose mu ko hu ntimi bi sa se wono wanyini ti ko gwewiri wono wo ba wanyini ti ana na bodu se ne num safuza na ode ba so obedi aware ye tu ni pa bifo o ba so she kokoo boto ni bi what ase eni apomase se no ode nam hwe ewiase ade bia nipa wo ye bia wo betwa o ene na hu se mabu kwasea ne se obema ofo oba na ye wodwe se wobu ni kwasea wobu ni kwasea wuni a wo wobu ni kwasea no wobu na na so kwasea because wo ye oba ebi nso bedu da che wo ma ama nso aka bia hwe medase nyame nhyira medase se oje bre ma ye kohwe video ne eba ye na asem edie medwun kwa menti ase ebeba ne sen ena wa hyehyɛ wawe na eja dide nedu na busia penya tutu ne ntoma eja onimsa wale bi baso na fidie mu akwa pie mu ewa wawe na ase na be me ise esan se oba na akoye makeup nti no we di enye ne yele na nti no wa cancel wedding no adenti a o se na safu empene sa adie na be ma ne die asemu edie me kwa de me dwon kwa menti ase because at least we dey all kan eja na mo akopepa se ne mo we na opese omututu omututu ho no ma na eja awale na ye den atoaso na se wo ja awale ne sa e kan kwofo bebi ankofo ananti efia ba mfutuo wei by this to be e de why ne budget se eja oba no ba bedidi gbe no kofie na sisi a wa ma bibia ne plans ni a ahiegu be ma ne de wanya de but to me ne de we abejafo na kan ye ne se be ma no 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 ansansa no onye na adwen so ne oba ne betena zaba ne so oba na force no no ka che ne so mintimi no wo third born a
onye me ho ade nti neja kona akọ ware me ena onu nso fa ne se o ende ma me de me nkoya ne saa eneja wakwa akopie mu nti se least mistake bia obeye bia no obede obefa wo de ayede e de aye bibi because only oba na wo ba ku oni na wo mienu third born o se yefu na oba no nso nye na adwe so be ma obi ehu ena oye na adwe nsem nko ware nti asafo ne de ye bisa o ene de omugitum se onware ya obetimi awo because asem we amudi odi wa haidie to me de menti ase osi wasafo empene se oba one ne be ye wedding anam wedding day yi one day show yi enye so oba ne be ye makeup bia oba bibia enye so oba ne be ye bi but onware oba ne de ya obetimi abo 2 bi ahyem 3 bi ahyem ana ba ko bi ahyem asem we die onhwem no omo sanso so omochi na de wi obi etutu ne ntoma white pa de wanya de afeide wanya de kwa adie imei eye one day swint at least ye dress na eja ya de adie 3 points bi we ni a wa man oba ne plans ni a shiegu wa be news of the town futu pa nkofo nam so ekwa wa we ase pa na eja waya mani ni a ashiegu to the we are lady ne kan so be ba be pim wa say die ye twen no because asem we die ese ono a nenum to na ese ye bisa no de nti abema no yes because we die me kwa de me dwon kwa me nti ase makeup nti enye me yele na sa no ka o se o we die enye me yele na oyile ane na atena wo me kwa de na me dwen se store me team na me dwen so maybe afi na why de we hia no e na o ma ye bibia e na ware na ase na because of makeup na why nti na we hu no but obi ane na atena dem ba akum uni na etwi so a wo ba akum mienu third born yi ba e na o se enye ono a endi anu ehye nti lady ni de ye hia no wa hase na yetimi ebisa na nsem sansa mu edie medwon kra menti ase izi amanu so makeup no so ya adoso wanhwe kra na eja nipa ye oye makeup man yi no wa ni gbonyo face nti e be eden be man wo hu na nim ye nti obi woni say you be foforo nti ya ye makeup no so ye nsuso nye ye kan na ya kan ha mu nsuso nye mu ko wash ma makeup mu ye den ya makeup be bia mo be ko bia na eboli monim esa kwa opie kwa baby kwa da onye makeup no kwa obi kwa hu kwa ohun o but at least some occasions bi na eja now they are toso kama ene die eye but asem we die eya ho so wedding day pa na de we wa body ro pa na uni me man so de da ye be ware wa even proposal kwa abasokora na de we a ojon ho no na ye be sha okawa chale but nini ano be anything ya ye die plans nini a ashiegu aha ena medemu ebesina meka usa ha egusa emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment nso eba comment section asi ebesa nso edin shemu ewa habim edi ameje so ane ketche mami asi anesen makram